nshuti za Jackributo. Uno munsi mbazaniye amakuru ku bijyanye na payi, aho benshi bari kwibaza ese mainnet zaba ryari, launch zaba ryari. So uko bimeze uno munsi Nicholas yatangaje yuko launch ishobora kuzahinduraho igihe, ishobora kuzaba muri Q1 ikaba ari hagati y'amezi 3 uhereye mu kwa mbere, hagati y'ukwa mbere n'ukwa gatatu. So murabireba hano ukuntu yavuze pioneers, we have reached over 18 million cases KYC, so and over 8 million mainnet migrated. Pioneer, thank you for recent major speed upgrade. KYC application and the mainnet migration are processed faster than over AI. In nearly 200,000 pioneers migrated at least in the last day. This means open network can launch as soon as possible in Q1 2025, while reducing the gap between KYC and mainnet migrated pioneers of increasing. Uko bimeze abantu bakoze KYC ni izi miliyoni 18. Neno miliyoni 8 zo izi miliyoni hari miliyoni 8 payi zabo zabaye migrated, zamaze kugera kuri wallet deja. Noneho ahantu hano barimo baravuga ati uko biri, this means the network can launch. Nyine uko biri iyi payi network ishobora kuzaba launched muri Q1 nkuko nabibabwiraga, izaba iri hagati y'amezi 3. Amezi 3 ubwo ni mu kwa mbere, twari tuzi ko ari ubu ngubu bigiye kuba muri uyu mwaka, muri uku kwezi. Gusa ariko ntabwo bikibaye kubera yuko hari abakoze KYC barindiriye migrated migrating. So niyo mpamvu ashobora kuba yigije igihe inyuma kugira ngo abantu bose batarabona payi zabo kuri wallet babe babisuganya, babe babikora, babe bacivinga neza, zibe zaba migrated. So guys, uko biri rero mugomba gukora bino bintu. Utarakora KYC ngo migrating ahiga ikibazo aho kiri and then akore ibisabwa mu gihe cyabigenewe. So uko biri rero mugomba gukora iyo bwabaga kugira ngo iki gihe kizagere byibura, uko ni barimo baraprecisa ko ari muri Q1 kandi izo ni amezi 3. Ubwo ni hagati yo mu kwa mbere no mu kwa gatatu ushobora kuzabamo ari launch hagati y'ayo mezi. So uko biri rero guys, murareba open network condition and timeline updated. So uko biri rero ugomba gukora icyo barimo baragusaba kugira ngo wuzuze ibisabwa. Ikindi mbibutsa yuko payi network ari umushinga uri global rwose, abantu bawukoze neza bashobora kuzabonamo agatubutse. So guys, rero nimba utabana natwe muri groupe, ndasigamo link wane natwe muri groupe kugira ngo uzajye umenya amakuru y'ibijyanye n'ama airdrop na mining zose zigenda zibera kuri murandasi n'uburyo wakorera amafaranga kuri internet. So guys, see you nano tubonane turya amafaranga ya payi hagati y'ukwa mbere n'ukwa gatatu, kandi nizeye ko tuzabigera ku ntsinzi. Ciao, ndabakunda cyane.